كتاب 11 باب د درس 3 كملخص الفقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية او اماكي لو حبس الذمي ستيوني ذمي ينكيجو جوغيتاما كويتي ذمي ينكيجو ko aden kefero ahodado lorrata julbe ben min mali nafsihi law habasa sitawi jogitike az-zimmi dhimmi yankejo min mali nafsihi modde jawdi makko shay'an goddum ala mu'abadihim e do rewetedi mabbe di lam yajis hare daganta ko lil muslimina julbe ben al hukmu nyaawore ndem bi sihhatihi sabu sellugol mudum لأن سبب لا يجوز لهم دغانتا كو بالحكم كنياور إلا بما الحكم نياوي تيرغول لا يجوز لهم دغانتا كو بالحكم نياوي تيرغول إلا بما أنزل الله سونا كون الله سبحانه وتعالى جيبيني ومما أنزل الله نجيا كو الله جيبيني الله يتعاون وند وتبه والدير كامبه جولبه بن الله شين ادو هاي هونde من الكفر امرد كافران كا والفسوق فاسق ياغال والعصيان يدغول الله وكيف يعاونون kono non abe wallidirta bil habasi e jogitagol jawdi din alal mawadi'i e wadugol ndi e nokkeli allati din yukfaru di tawata ko yedduru Allah wadete fi aynder majji Allahumma la wala tasihu sallata al wasiyatu wasiyon ala taba'atil kutubi e dow kadi mulugol defte al mansukhati montade defte andanda horema kat tawrati wano tawrata ni wal injila inna minkum wasiri ko ndi jawdi do ko yo golli ko yo mu'in defte injila buy ma tawrata buy ma zaburu buy e ko nande tatay dum ay taba'a ma dum mulugol al kutubu defte al manharifa wogindi de lawngol hayste ka defte din islam jeya kono selino lawngol ka kutubi zandaki wal ilhadi e defte wiete den zandaka e wiete den ilhada ko defte andanda hore ma de duwaka gollitirede tawde mo gollitiride so wattali o yaha e kefiru wa min ahkamil wasiyah no jeya e nyaawoje wasiye on toujours ne don wasike annahu koni yustaratu no sartina an yakuna de latoto al musi bihi e wasiya dum e mum wasiye ko on tigi wasi kon tawa malan ko jawdi aw manfaatan ma ko nafata mubahatan harako dagi walaw kana sinno lateke mimma yu'jazu ko konko andanda horema ko ronkete ko jeya dum e hunde ronketende fi taslimihi e der hisugol mayre ara wasiya don sellata kattayru fil hawa'i wa nusundu wondu wirude ka hore weyo inna dara di colli wonde leggal nokkel kari ko min jeedi mi wasiyani kadi karijo dum don ko hunde ronketende hisingol mudum والحمل reedu reedando alladhi ndurreedu fil batni wondu kande reedu bi mana bobo reeda ko afwan hunde reedande wano boboti wonkon kande reedu ma be wonkon kande reedu daragol wasiyan dum don goddo walla ban e kosan alladhi nan andanda hore ma fi dar'ihi dan kande yeere kande yeere nagenge ma damingil aw kana ma hunde laato do rabbi kon hunde wasiyande ta ma'duman ko wasande tawande ala kama law awsa wono wondi on tiginde wasiyo bima yuhmalu konko reedi dum konko dunyi dum hayawanu mumunte makko on aw shajaratu ma leggal makko ga inna leggal gal sirimi mi wasiyani ke kari abadan poma aw muddatan ma wasiyo dum e der dumunde muayyanatan toddande kasanatin wono hitande ray mi wasike hitande singil dammi rimi ko kari je andi don wasi hunde de ala ma mi wasike e der hitande kala ko ki mango irimi ko kari je andi dum non wasike kadi kada fa idha husila shay'u fa idha hasala sihibike shay'un hunde den min al ma'dum de iwi e kande wasa don de woda ma joni aray way fa wonden don lil musilahu haray de wodani wasiyana don haray o hendoto wa illam yuhsal sihaba kinon shay'un hunde den staynun leganga rimali fi haytanden timmi madam mingiri mal haytanden timmi batalatil wasiya haray wasiya mboni innetake joni amodi bay baba wasiyani o kala ki mangoy ko rimi yo jonnu mo hatima hitande bay Allah di kirimali jonde mangoje darimi jetten jonnemo dum alato li annaha sabu don ko ni lam tusadif wa wali hawrondirde mahallan e nokkure nden e place happa don e der hitande hawrondirali wonde goddum hebike watasihu no sellal wasiyatu wasiya gol bil majhul hunde majjande bi mana hunde de andaka
kama law awsa wono woni si on tigi wasike bi abdin maccuɗo aw shatin ma ɗum dammol wa yu'til musi lahu haray jonnete wasiyanaɗo on haray o jonnete hina idin on tuma ma yaqaw alayhi kala ko yani e hoore mum hawrodiri al ismu indane haqiqatan ka haqiqa urfan ma ka andugol o inni tum innama tum mi wasiyanke kaari dammil mi wasiyanke kaari maccuɗo kono innaka ko maccuɗo kaarijo ma ko dammil kaariwi haray wasiyanaɗo jiyaɗo on o hendoto jiyaɗo kono nawigol ko be oɗa ma oɗa ko darugol tum way hinde oɗo no anda ɗum ɗo oɗo ko jiyaɗo ma ɗum ɗo no anda ɗum ɗo ko dammil haray ko yo hendo tun dammil ma jiyaɗo lanni wa min ahkamil wasaya no jeeya ñawoje wasiyeji ɗin annahu koni law awsa si on tigi wasike bi sulusi malihi tataɓal jawdi makko ni fas tahadatha fuɗɗi noon goɗɗum kiriyike malan jawdi go ba'dal wasiyati ɓawo wasiye on dakhala haray natay fil wasiyati e nder wasiye on toujours masalan goɗɗo ino mari 300 000 o ina joni haray mi wasiyanike 100 000 on ɗum ɗo yo jonne kaari hande ko tataɓal jawdi ndin noon o inna kam mi wasike tataɓal angal nani tataɓal jawdi ndi hara noon ko 300 000 o mari fendu ɗon ɗo noon andi ɗon ko 100 000 o yahani hendade ɗo noon yo oya hendo tawa jawdi ndi rimi ndi wonti 400 000 haray toujours 400 000 on o divisé 3 andi joni haray ko 100 hella 30 000 woni ko ya hendoto ko ɗuni dakhala haray konko ɓeyditiɗon fuɗɗitiɗon naata e fil wasiyati nder wasiya lianna sulusa sabu tataɓal ngal innama yu'tabaru ande ko ngal tasketengol konsindide indal mawt ko sanga oya ka mayiɗo wona sanga o woli nden konngol ngol filmale e nder jawdi al mawjudi wodande ndin hinihi e sa'i makko ka o mayiɗo ko min hakamil wasaya no jeeya ñawje wasiya ɗen annahu kodi law awsasi neɗɗo wasiyanke li shakhsin neɗɗo bi shay'in goɗɗum muayyanan toɗɗiɗum hunde toɗɗinde bi mana hunde précisande min mali immorde jawdi makko ni fatalafa dhalika al muayyan nde hunde toɗɗande noon nde perda qabla mawtil muusi ko adi maygol wasiyi ɗon aw ba'dahu ma ɓaawo o maayi kono hara o hendaki taw ɗon kadi aray batalatil wasiya aray wasiyi on boni mi wasiyike on jonnanaylan kaari téléphone hunde kaari ɗo yo wasiyi ɗo mayta téléphone kon ɗanike acciti huɓɓude ma o maya haray kon huɓɓude kono ɗo yo wasiyana ɗon yiide e muɗum o hendota kun ɗanike innatake joni ɓay ko kun ɗo baba wasiyi joni noon kun ɗo boni ndaren gokko ngo no haray wasiyi on boni li zawali sabu mortagol ko hunde wasiya nden li zawali sabu mortagol haqqal musi lahu haqqe wasiyana ɗon bi talafi sabu bonugol perdugol ma usiya lahu bihi konko wasiyana e muɗum wa min ahkamil wasaya no jeeya kadi e ñawje wasiye ɗen kadi annahu ko woni ida lam yuhaddid so tawi woni kanko wasiyi ɗon o eɓɓali o happali miqdaral musi bihi embere ko wasiyi ko kama law awsa won woni tun so wasiyike bi sahamin dagawal min mali modde e jawdi makko ni daga o inna tun ƴettanela dagaje yonnanon lankari o wiyal ko ɗe jilu fa innahu haray ɗon yufsaru bisudus haray ɗon ko misirte ko jeega ɓangal li anna sahama sabu noon no daga fi kalamil arabi ka haala arabu huwa sudus ko ɗum ko jeegaɓal wa bihi ko ɗum kadi qala aliyu ibnu mas'ud qala ali wa ibnu mas'ud ko ɗum sayyidina ali ma ko ɗum abdullah ibn mas'ud maka li anna sudusu sabu jeega ɓangal aqalla sahabin ko ɗum ɓuri fanɗude e geɓal mafurudin farlangal ngal fatan sariful wasiya haray hande kadi ferlisete wasiye on yiile naɓe ilayhi faade sudus on jeega ɓangal wa in awsa hay so wasike wa in awsa so wasike noon bi shay'in goɗɗum min maali immorde jawdi makko ni walam yubayyin kono ɓanginal bi miqdari yeru mum on eɓɓore mum de fa innal warisa ande no ronoɓe yutiɓe jonnay almusu lahu wasiyanaɗo ma sha'a konko yiɗi kanko ronowo on ko ɓere ko yiɗi o jonnata oya mimma yatamawwal immorde konko ko ɓernde wawete wallinede e muɗum bimana konko wawata wallinde ɓernde tun li anna shay sabu hunde nden la hadda lahu nde mara kerol happaka
في اللغة كهالة ولا في الشرع وناك سريع فيصدق haray o ittay sadaka ala aqalli shay'in do ko buri fandude tun e hunde yatamawwal ndeno mawni nene e wallina bernde wa ma la yatamawwal konko tawata andanda hore ma mawnin taake ne e wallina bernde la yusal bihi al maqsud haray fandunde nde wawata hewtude dum don wallahu a'lam ko Allah non buri andude ahkamul musi nyaawore non joni wasiya don ilahi faade mum الناظر أيلغو يحبتي دون على الوصية دو وصية دون في يوهن دو غيرها إيكو ينام الموسي إليه وصية دون فادي مور هو دون المأمور كبيجي يميراد بالتصرف فرلي سقول دون جنة بعد الموت باو مايدو ماي في المالك جودي وغيره إيكو ينادو مما للموسي مردكون كودني وصية نادو التصرف فرلي سقول فيه امور حال الحياة يعني الحال غورناندا وتدخله نيابة وتدخله نوناتا رامبلاسا مكو النيابة لونتينغو لأن الموسي سبو وصية دون إلى فادمون نائب أوني لونتو عن الموسي غاي وصي في ذلك يندر أمدو ودخول الموسي ناتوغ الوصي دون إلى فادك مكو في تلك النيابة اندر لون تندن وقبولي اجابغول مكو لها ونند وصيه مندوب إليه raydu ni hunde yidande jungo makko wa qurbat mo wonti dewal woni battol dum ka Allah yusabu alaiha arayo yobete baraji mudun so darani ke wasiye ko wasiya kon habe afumu be hendike lakin koni to dalika dum yushra'u hinu sar inana liman indahu almuqaddara wonande ummo wodani taga alal amali edo gollugol wa yajidu tawa heba min nafsi murde hore makko tawaffara al amana tahimu mari jungo makko holare timmunde o nyamata jawlibe ben o sansata wasiyo li gawli ta'ala sabdalo Allah wa ta'awanu wallindire alal birri wat taqwa wa gawli sallallahu alaihi wasallam sabma kunelado wallahu alla fi awni al abdi mudumi wallugol jiyado madama al abdu madama jiyado kadi no dumi fi awni akhi wallugol nene goto mum on e ko imam sahih bukhari on ko filli hadith on wali fi il sahaba sabu gollugol sahaba ben radiyallahu anhu فقد أوصى قبلي وسيك إلى الزبير فادي الزبير رضي الله عنه جماعة دول من الصحابة إمر دي الصحابة وأوصى أبو عبيدة كد وسيك إلى عمر فادي كسيدنا عمر رضي الله عنه وأوصى عمر كد وسيك إلى بنته فادي بيت مكون حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر رفت فادي مأبين كبري ماون دكم برو توتو دبين من ولدي مردي بي مكومين amma man la yaqwa amma mutawata marado le taganaka alal qiyam idara nagol alal wasiyati hore wasiyo aula yu'mar ma aula ya'muru ma aw yamira li nafsihi hore makko ala hifziha idurin gol wonki makko kin fala juzula wara daganta ko non dukhulu natugol fil wasayati endel wasiyeji din wa ishtaratu nusartina في الموسي إليه هونde wasiyete don e mudum an yakuna de wonata musliman juldo fala yasihu sallata al isa wasiyago il kafir faade kefero si wona ra juldo ala ko istaratuna sartina kadi fihi wasiyete do mun aidan kadi an yakuna de wonata mukallifan hilifado fala yasihu sallata al isa wasiyago ila sabin faade paykun si tay woni mawdo si wona hara mawdo ala wala ila majnun sallata wasiyagol fetudo sona ramardo hakkil ala wala ila abalihi wana e faade kadi burbe on tigi nawyude kankon do mayde on wasiyo burbe nawyude sona rasukabe ala lianna haula sawbe do fop layso be wonal min ahli wilaya ko be jeyabe handube halfinegol dum do watta sorrufi e perlisagol jawdi din e dum don lakin skoni to yasihhu hino sella ta'liq wingugol wal isa al ta'liqul isa wingugol kontore nde ila sabi faade paykun mabulu ila sabiin faade paykun bi bulughi sabu helli fegol makko no waye wengede don ha o helli fe le gawli sallallahu alaihi wasallam sabu makko nelado
amirukum zaid amiru mo on ko zaid fa in qutila stayoni o warama aw haray fa ja'far ko ja'far wandi dum don wenga asihu no sella al isa wasiyagol ila al mar'ati fa de sonnajo idha kana stayoni latka fiha hina makko kafa'atun ko wawete yoni torede bi mana hiden andi mo haqqille lil qiyam wonan darana gol bi shu'unil wasiya al hali fiya ko wasiya ko imo لأن عمر سيدنا عمر رضي الله عنه أوصى وصيا إلى حفصة فأدين حفصة بنت مكة رضي الله عنها ولأن المرأة سبق لسناجو من أهل الشهادة كوجي أدين بسيدين تنتابع فسيح نسل الإيساء وصيا إلى يا فادي مكة كالرجل ونغرق وتسيح نسل الوصية وصيا إلى من لا يقدر فادي واوتا على مزاولة العمل murtingol golle den lakin skuna indahu tawahino jungo makko bi maana wata daranade golle den o regila de lakin skunto indahu ino jungo makko tafkirun pehe salimin hisude sabu pehe makko de waday o yamira no hana yamirire den on wawbe darade ben darano o yadummu o wawa takkude ila ifade makko gadiran wawdo aminan holado ya taawanu mo wawa tawallindirde maahu e regilgol wasiye on ha kala hendo ويصح ينسل أن يوصي لأنتج وصيته إلى أكثر من واحد كبري غوتو ما يمو بدي ديم بوي وصيه سواء نفتت أوصى إليهم وصيه ما بدفعة واحدة دنيا دواتر بمعنى فتا هرمو بدي بفوق ما بولي دني بدواتر أو أوصى إليهم ما وصيه ما بواحدا غوتو بعد واحدا ما غوتو باو غوتو بمعنى نفتت سواء بفوق وصيه نكونغوتو masi wono oda wasi wono dakade oda wasi fo no selli idu kodi lam ya'zil al-awwal bimana ronkata arano wa idha awsa idu kodi lam ya'zil hawjata al-awwal arano wa idha awsa stayni wasike la jama'atin fade jama' فإنه ما رأيبن فب يستركون بيوني كفوا في العمل يقول لك بوسياكم وليس لأحد هريهانا نغوت ما التصرف درنا غول لانغال كنيونتم في الوصية عند الوصية دون الآخر كوري بيهدي تبن بفو بتيماي وإن مات استيوني ما أحد ما أو غاب ما ويرنيك أقام الحاكم هريوني كلان دوني كدارتو bimana lando leydi ndinka islam ko daroto ma emina goddo magamahu remplaçant on maydo ma yahudo man yuslihu on mon wawa sellude remplacer gollon wasi hono selli bobulul wasiya jabugol wasiya on ila ifade makko al wasiyatu wasiya on fi hayatil musi ender wasiya ender ngurdang wasidon yitto den wasi hono selli bobulul musa ilayhi jabugol wasiya do on al wasiyatu wasiye on fi hayatil musi ender ngurdam wasiyi don mo way jabude so jonnama wa ba'da mawti e bawo maygol wasiyi don wala wono dan kadi azlu nafsahu surtugol hore makko few pottito mata sha aler de on le fala fi hayatil musi ender ngurdam wasiyi don wa ba'da mawti e bawo maygol makko walil musi no dan wasiyi don aidan kadi azlul musi sortugol wasiye on few ilahi fade mudu mata shalere wonde o fala lenno sabu kanko wakilum ko halfinado dum wala yuzu dagota ko non daganta ko lil musi wonande wasiya don ilahi fade mu an yusi kankadi de wasiyato ila ghairi fade goddo gonno illa an yaj'ala dhalika ilay si wona dum wade e hore makko konnon dum wade e hore makko wasiyeto kankadi do yo darano ko wasiya kon ta mayde nangimo kankadi o wasiyo bian yu'dana lahu wanonde o yanantama al musi wasi don bil isa'i sabu muftugol konta bil isa'i wasiyagol kan ila ghairi fade goddo go mata shalero de o fala kan yaqula wanonde o wiyata adantu lakam yana nima antusinde wasiyoto da ila man shita an kadi kala mo falla wastaratu nasartina ala sihhati li isa'i sellugol wasiya gongol an yakuna dilatu fi tasarrufin ender firlisande ma'lumin andande
ليعلم الموسي في أن وسيدون إليه فادمو ما أوسيا به كونكو وسيا يمود إليه فادمو حتى يقوم هافي واو يمود ما دودرانو بحفظه رينغول والتصرف فيه إفر لسغول ديرم واشترط نصرتنا أيضا كد أن يكون دلالة التصرف في لسغول الموسي به كدوني hunde wasiyande mudum mimma yasihu tawata almusibi wasiyado mu mimma yasihu konko tata no sellana lil musi wonande wasiyado filuhu gollu kanko daide ni won yobugol nyamale makko den wa tafriqatu yurmingol sulusuhu ko do woni tatabal makko ngal wa tafriqatu sendugol kan sulusuhu tatabagal makko ngal wa nazaru darugol abbito li sigharihi ko doni mawnugol mudum duuda wana dalga ko nantata dum li anna al musi sabun wasiyadu ilay faade mum yatasarraf rama waydalanade dum bil idni sabu dunganede yanane falam yajsilu haray daganta kama tasarrufu firli sagole jawdini illa fi ma yamliku sona ender konko jeydum al musi wasido kal wakalati wan hal fingol goddo acciramo ولأن الموسى سبنا وسيدو أصل الوسيدو كان كوني تيجي تيجي لسلي وسيدو وسيادون إمون كوني تيجي تيجي وسيدو نجود فرع كتشالدي ولا يملك الفرع جياتا تشالدي ما لا يملك أم جيالون الأصل لسلي كدون تيجي تيجي جو فلا تسيب سلطة الوسيد وسيدو بما لا يملك konko tata jeyaɗon almusi wasiri ɗo ka tawsiyatin wona wasiyagol almar'ata sonnajo bin nazari darugol fi haqqi awladiha ko ɗum woni haqqe ɓiɓɓe makko ɓen al asagiratu soko ɓen lianna sabu koni la wilayata waliyagol ala alayhim e dow ɓen ɗon ala waliyatoɗo e maɓɓe li ghayril abi siwona babajo olle mayi وتحدد الوصية كيرين تكدي وصية بما عينت في كونكوتو دايمود مويا فمن وصية كلا وصية في شيء في غدون لم يكن لا تاكو وصية في غيره غدو كوتنا مكو فلا أساس إنه وصية كلا شخص فادنت في غذاء ديوني عند يقول نعمل مكو لم يكن هذا لا تتاكو وصيا وصية على أولاده دوبي مكوبه لأن التصرف سبنون فرلسا كل جودي يقتصر هذا كقراء بندته على ما آذن له يدو كويان مكون في مدن كالوكيل ونو وكيلنغو حال فيني لغو وتسيو نسل وصية الكافر وصية كافر المسلم فادي جلو إذا كان سلاتك usiwasi olatika tarakatu wachimo minal miyah imorde minal mubah imorde piji dagiri fa in kana salatika minal muharram ko jiyadum e harmudum kal khamri wa nabere wal khinziri qose lam tasih hada wasiyo sallata lalla muslim sabu jullo la juzlahu ndaganta komo an yatawalla dhalika ndewo okipotoji no fiji fu وإن قال سبيين الموسي وسيدون ويعني للموسي إليه فاد وسيادون يمودو وإني مه ضع سلسي أكو دون تتبلين دي هاتو شيء تكلا كفالة دا ضع ودو عفوا وإذا قال سبي الموسي وسيدون للموسى إليه فاد وسيادون يمو وإنني مضع ودو سلسي تتبلين دي هذا الشيء تكلا كفالة أو تصدق به ما إتى صدقة على من شئت دوبين بيدو دا ولم يجزي هاي لم يجزي هاي دغانتاكو للوصي ونند وصيون للوصي ونند وصيادون أن يأخذن ويتتمني مدو شيئا هاي هوند لأنه سبكانكو لم يؤذن له هاي ويعنناك بذلك دون لا يجوز له دغانتاكم أيضا كدي أن يؤتيه ندو جنة دون ولا دو بيدمكو أي ورثته إيرونوبه لأنه سبو دون منهم كوي مرده يمأب في حقهم عند حق جمأبه ومن أحكام الوصايا
jiya kade nyaawje wasiya on annaman mata wonde kala maydo bima kana konko andanda hoore ma heno laati la hakima nyaawo wala fihi nder nokkure ɗo wala usino na wasiya kaman ma tare o wona maydo fi bariyatin nder ko wiyete kon bariya ko hala bani israil jazare no dagani li baadu nan doga man hadarahu ko ɗum woni ommo tawa ɗum minal man hadarahu e kala ommo Allah tawni ɗum minal muslimin murde julɓen tawli e halfinegol wali yo kippa tarikata wo accande ɗe o acce ɗen wa amalil aslah e golle moƴƴe e golle maslahankoje min bay'ir immorde e yeeyugol wa gayri e koyna ɗum li anna sabu kanko e mawdu'un darura li anna sabu ɗum mawdu'un ko nokkure ko waɗa ko place daruratun darura yankojum idi ko waɗi fi tarakihi woni e accutugol makko ɗum ronka wattude yili itlafu lahu perdingol makko wa hifzi renugol mum min furudil kafayat ko jeeɗne farillaji yonondirteɗi wa yakfinuhu wa yujahizuhu man tarakahu wa yukaffinuhu o holtina ɗum o weltina wa yujahizuhu o heɓila ɗum min tarakati morde accanɗe ko mayɗe on acci kon wa yukaffinuhu masalan acce hakke